Dakika kabisa wakuruhuya wana machuge bikings amuno kubukunu mambi wakata bagako nyama somo na ande utambengo tebingu mwanchumo tegereli the whole thing wara umanogu na masomo na gegura tu ya sembeo naba raimitu giga sembeo ukonira principal Albert Omariban na boy gomo debi principal ukuruhuya nere Mr. Canada Mongale na boy go amo nomo debi principal manani tirimba abutua soina buka sembeo Kena babere ansoro sangama ngana mayekigma kuwanse echisemi ansi skuli ya Gitwebe Technical and Training Institute imambia bona himu chimuli no mategele kirokora ikaransa wikekegma kema toko manyonsi ya bona mambia asijura chira mona mange wabwatega igasi byondo byo bichire kwana kinga bakwage iri rusemi mambia bona ayo musko yonali bagali ko baboli abera totali oteguru ya asomo elio ibona ikaransa kigma ekuru Getembe Radio na Getembe Television imambia bona karibu sana bagani sebelo lakini ya pole songa ki wakimbia ndio mwarudi ndiye atangu tuchaka sembea ya masema siku tumanyina inubara tu chakira na omoprozo watatendo ngasa malita ningo na sigwarudi umuralia mbiamono na wategana dia na waliri wajibaretende kama malita ibongoro kwa Albert Omariba inje principal ya Gitwebe Technical Training Institute. Right, asante sana, karibu sana principal Albert. Kingu tuenda somo wa debut ya Samaria Sanga Kurukwa. Academics. Karibu sana. Yoro mchumuliringa tubanga mtuleno mwalimu nde uyoro modern principal yuko Mr. Manani Tirimba uchari kuchanera tumenye mwenge lakini somo no tuchakana baiga asembeo ansamangana mayakigma imambia bono ikinyencho ayikarasuki wanambako na matemfofo metabangi malekali batra kora juices ngai bako enda kujoin ndi momento korale raba igaba chirujo bako meka mewoli smart bobwata mangana mayasura yumuyibole na yuri getambukira manyi umwana kwa yuri chisebe na Gitwebe Technical usigitwebe TTI imambia bono kitukonera Gitwebe wayetobona bangi na barabuli usaliyo litiri abeli ko sana ikinjike bono ngwachi toka jigurusi abege Gitwebe ngaigwa marusi principal Albert karibu sana Gitwebe ngiki Onsarigo yes Gitwebe Technical Training Institute ni skuli y'ubufundi kutoka Nyamira County na sehemu ya Magwawa obatanyi abantu batura mlekoro igwa Gitwebe ni skuli y'ubufundi Gitwebe ni skuli y'ubufundi kwa kikosi mbalimbali asima ya makora form 4 wasi historiko ba mono kabisa asini tututa ndia wanafunzi wetu watu ni kikosi yetu ndio matebeko. All right, bajuru mwanchi mulino mwategeli ya kweli kururi ya Gitwebe ndakora bwe Gitwebe ni kanisa Gitwebe ni skulu enene kwa gili bo kikosi cy'ubufundi ibona bo batamanga ya mange ayibona bwanchite cy'isemi ikaranso ikekegema tomanya ya onsubano mabya ebono andake bona principal Albert na bondaga niyo totebingo watabira siyo kama wawa ni cyumo tangera liyo kutubuatia una tuchu chaka kwa rayons uraga niyo tuikera andakaga ni kumanya amange agani kujoin na yina mba Yesu ni akira kuba ikera asema alimura akaho join Gitwebe Technical Training Institute iyo mwaba nyora asena mba Yesu ni 0713 98 5300 wasembale walimutaka demo liste website tupate website www.gitwebetiti.ac.ke. Okay. All right. Igo watenga www.gitwebetiti.ac.ke. Aina mangana mayi mwanchi mwategera ni ubona ayo mwenyeno gantimikera Gitwebe Technical na bukonyera senamba eye kubwate unatebire enoti isano naibere eye mo isato kianda isano naisato isano isato enoti yani 0713
nabuko bakire sinuri yara amange onyore nayo muyiburu kandi tukumanya mange cyura iro mwana skuru bintu binde binge ena mbiyo seminaro ere ticket yunkuru lende namba yesimi ya Gitwebe irike bono 07-138-530 sekegusi enoti isano naibere yamo isato isano nice kianda isano na isato isato enoti ina mangana maya sena mba yesu ya Gitwebe emambia bona bono ndake ketuko na Gitwebe technical ngantira ne ya masamanga ikike bubwati ngimukwigelia what are your services abo nabare buli abone mungu yari gali bandi tukomanya Gitwebe nkibwati bono mungari ya mangari sababu abona kaninga uko na ngene ye pasa sauti kila libara igwa mangana ye kora mangana shot ya mangana yes una kitoko sawa asijikosi jugu chama moko iwewe asikuzo na kwa na tuwe kutoka mababa ile ndio nayo na eba kwa Nyamira kwa hiyo ukibaya wale libare kwa Getembe tulikima wa market woi 2 kilometers choka kurma wa market usena kumbura kwa Getembe o libare amu kwa wote on 3 kilometers kwa Getembe wote mai Onsarigo TTI bo yote ilango ya Getembe ikonde yomuntu kurwale tanga yue chanda kusinga ngale communication ya very efficient ya amio we just don't want to asini ngofuta baide na chiche Gitwebe nkaranga kira ngebuya kurupara cyo gucyane ko gusani gali paka ibi na rangu cha paka gisiri ye police bone gali byabona we are in this process Ulitolotaka kikosi chingoko artisan asili wangu artisan kikijibwa yetu mwaka wa mungu na enda kutoka kwa artisan kutoka kwa kikosi chia mwenyewe wa jitu sukumi na mwatiri zinchira tuwaza yule pia diwasi ayo wali kiwote ndio kikosi hiki yao Christiana you whatever artisan elimu ya artisan anywhere yeso kutoka wapi lakini maana mbele bono kero watu manyiri artisan igo chile bechinga de tuto ile level entire artisan uto ile level ya kabiri ni level ya katatu yes so ile ya artisan umwakulema lakini ile kama wanya mtakile vizuri ile darasa na ndio ile kwa na inasa ndio kwa watu ni kichile hicho aliyoja elewe Hudson very nice hizo kikosi chikubwa aircraft beauty aircraft ndio ndio na wale ndio 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 on a little bit or disability. One of the making what are the machines, more so the administration. We are the center of excellence. The water building technology, including machinery is a problem. The water lab, with a magic. Oh yes. The water electrical artisan. The water agriculture extension technicians. One thing they will be at artisan level. Lakini under artisan, to divide it. The government of Kenya is specified. Unaona wote hiyo ndio school pia hayakuwa je equally with the chake. Mwako ya
ayo mubika lakini yone wachete class 9 na form 4 ga ukanyora matemta kuchire tuya ukanyora no ukabate D- ni E. Yes. Ono ni yoyo and na boja level 4 I to boja level 3 level 4 at St. Coast 1 year for 1 year lakini yoyo dajia DP level 3 1 year meaning Gitwebe se artisan kirumu nanchi rosoma kirumu nanchi rosoma digana na siku yako bwata kirumu to ndio kirumu na karotu akole artisan level tuatira iborake tuacha asiko kugoda certificate level ngeko ile miakebe bora miakebe kwa tuande on 4 wa ile form 4 on the national day wa ile form 4 kwa the deeply and a deep class you qualify kokora equals ya certificate. Yes. As a certificate in goes sketch to go. Supply chain management, yeah. Secretary of Studies. Electrical engineering. Certificate in agriculture. Certificate in human resource management. Certificate in wealth. Certificate in ICT. Certificate in building technology. Certificate in fashion design and government making. Certificate in social work and community development, certificate in plumbing technology, certificate in hairdressing and beauty technology. Oh yes. Ejicho si bi nejide deputy aramendik cho introduce echiranda certificate. Echiranda certificate. Bona kuwa chiradia obwate D grade na D plus in form 4. Yakebe yopa obulise osoke ni certificate ya SIDA from Kenya government. We are the center na ina madem no kole center no to kole la. Yes. Ekarwa abantu batsa karba ku ndunda ngenda senior sinema artisan course kuwa kolo mwako lelo qualify to join. Okay. Bona natali wako le artisan ayemuna wako ro mwako yamo uskele bende mate mwalitu wako kwa una ya serikali ukoja eta join certificate. Oh yes. Bona aba certificate leo na wate D plus or D minus. The D plus and D plus. Because aba sani bali ba qualify or ba correct ba join. We also qualify ka wa qualified from certificate wa qualified to join diploma. Diploma ye kuile miaka 3. Or the diploma you take the form 4 a C minus and C minus and above. Yes. Or no, what the C minus and above qualify directly to join diploma. You got time or work. Now I had the course certificate. Now I correct. I will join diploma. You gonna go check the Burunsa, you post artisan, what year was art certificate, and what year correct, so diploma. You talk over in diploma. Diploma to what there? A diploma in extension, agriculture extension services, diploma in building technology, diploma in fashion design and government making, diploma in social work and community development, diploma in supply chain management, diploma in secretarial studies, diploma in ICT, diploma in electrical engineering, diploma in human resource management, diploma in business management, diploma in water technology, diploma in hairdressing. I'm gonna say diploma. And the diploma na bali kwa mo join direct who are calling form 4 go to a C minus and Above. Certificate who are calling form 4 D plane and D plus. Artisan D minus and below. D minus and below. That's a new jacket. Oh no, really get to it because it's just to know. Other than that, it's really an area improve it. Remove also a teacher in civil engineering, expanding on what our
Mururi mpaka tuamanyire na Kenya taliero yokerawe kigazi president yeito yatemere kwa daisiko utukiri kigazi yagenda Germany kameke treaty with Germany so tualige tuwebelendo tuachiri tu advance tuatende na tikato chake course ewotre German international languages and international language that's great German kwa manene nayo kwa manayo kana ekino nje ni chenche some yo ege German ege German kabisa ege German ya German wana bana wa class iko mubu abali mubali bago funse German kabisa ali wana administration ingo jere batebina naki tuwata ba okay German yo mwali munaro akweli yes introduce ege German Dakutaka kwa make sure na wana abako graduate go school yetu as engineers as human resource managers by the means of transport ya wana lazima chikatende na cheche serikali yetu ya rosi kipa ndio tukatebana na driving school iko Nero Oborundia go train yebindega nande nkoigero Burundi na demoro nkoigero deputy administration na kwa level ya alright asante sana umusiki Kennedy Mungare ansamagana inyuranga mwancho moteli yuno musiki Kennedy Mungare yule omo kurukunga Kennedy Mungare ale principal academics knero era mangana yukima David principal academics amangana century yabene kigma bono mambia bono ngira na se principal Mr. Kurukunga Omariba andake chikusi chiga mna tuwa chigule gocha sometimes omotegera ligali umungina na ligali ule kali mogako kwebolinga ki now Mr. Onsarigo bambole ligaki nga kibono nchi nda soe gawo is there kwana requirements chibuya na age ase omuntu gocha Gitwebe bya muno muralia ase do chakere ase miaka chikosi cheto nchibwatie miaka ende yose nabogoswa onde bwensi abengotu abomoke nanchi kagichobwe tokole kosi na ende masomo ni gale gochakera omwana mpaka omuntu omugoto ikiara masomo gale continuous talikogota igolende onye gotagete nabo gocha bweriki tutoriko kopagwanga emiaka y'omuntu ngakingana pono tokwanire enchira orache gosoma abandi mbale barabolinga igongo chana isaranza na soma gose igongo ndasome kurware yukuruga mode of study ndobwate mode of study chire isato aya muntu bwate kurkuregiora elio gocha abali mbago isaranzi bagwasomya wakora matemo endenere kurku party time mwana bali bakoregasi ndobwate bakabasigari bagocha chire cyamarago basoma bagenda paka aba chief bonse bachire basomire banyolire course yabo degree diploma bakole bachire aya ndobwate group online ti computer tobwate nabo okubwate simu yao twa connect twa ko link wasoma mwali kwanya kwa toko kwa matemto nyanga kwa bweneire wacha wakora matem kwa yanda ekina chi mode of study tobwate abono andake ekatukolera igoro ya Gitwebe umweta abantu mbale ngwa mwera chikoshinge sana galia echindaga ni principal trainer na Zomoske Kongo trainer Zomoske Mungale Kennedy andake utuma nyesi nini chikosi nchini chinge sana mwireda mwibuli naro talichimanya bono chikosi ni chi atabanga beauty and therapy ntubata mangana plumbing umwibuli nale gali ugoboli umwana ono chire gali ngokora ali kosi ya plumbing nkia kuchikoba umwana ono chire gali ngokora mangana beauty and therapy nkia kuchikoba twere ngubinte bigobero mwibuli umanya kuchisiko gali nchenko iru mwana gali Gitwebe ngomubeka usine kosi ya mangana machinery ngitu kya kuchikokora bya muno murali chikosi chibuna twachierera aiga nchiro tata yabeto chakere plumbing yene course ndege tangani gochikweliki muna wakora iga kwa bele plumber plumber kwa na kwa ligegas
kwaewe gasi kiara kobwate gesero kiao egesere ke ba kerigereria banyora ngano qualified ba koegasi eria kabere buno mo deputy teba inse ya Kenya siko chiplamba chitakire chimasho ni chitakire chikosi chionsi na bogo kogendaria onyore visa ogenda isiko chikokoregasi aya enjirende ya gatatu na bora bo mwalimu muna bono ntubwate ase ba train ba bo mwalimu ka TTC bona iga kugwa kole diploma yao bakoenda kwa funzo kuno cha bo mwalimu na wacho somia bande ayeria ka nugo chimoino bona wochi nari kwa twale degree kera mbale bona bate abanga njena tagete twale degree yane lakini bono nachi ku qualify bono go wete na bora chakira tsan oende certificate oende diploma oende degree direct igonga ine njire yende yokonyore degree ne chiebe nga kwa itirero gata lakini atlonga na bokonyora kwa twale degree yao omuske Canada andake ekatwine kuligiria mangana iga igoro ya chikosi chiga unabona ndo chemo bigeti chinga chinga iga mwa kona mangana garment making igo chinga chino gana banafunzi bagitu ya barose dio zinini wewe na ngade mokaruze mongale ege donata kora kifaya kasini na sikuisi ba akwana the highest cost of our basically to diploma a degree what you can carry a Gitwebe which in other university colleges yes which is in the highest level to diploma a diploma level like a lot of the fashion and design you go to what they run you go to what we are the center of excellency in Western Kenya chimashini chiri kongu kuna jisate njore tobegeta echia tokora Gitwebe wao iwota keiro mwanafunzi ocho kulingererio kumanya na ekaraji talina karotoka tebana monto irana ijarani ya kawaida jarani tubade jarani chia electrical chia chiutumia stima chimashini chiutumia stima chikobeke uwo chikobeka maridate zichianga chiro neki machine ya manyo kale stima rende takai chionsi chiro oh yes you want to go the one we are the center of excellence of fashion and design and garment making nke otarai ko oligeri manyana Gitwebe ye kitwacha ya Getembe tomanye to kire somo utamanye nti ignorance na vera to kira na level gara tonore kusi yes what the fashion no mugusia kotenga unasemi asemi mwaba bonji semi chenje moto semi ono twakira tubasemi na Gitwebe tukabwate chimachi chiricho sitakira se orostia kota etina ntubangana ego ina computer yo ko kaira wa design una kuna fashion and design from the computer yagenda yorari wabeke machine wanyetera omaite mentality nere yalinge karaso mugusinga umuntu kwenda kwegera ubosoni no musubati umwana munyaruka gusoma kungu I want you to put it clear Gitwebe abaroki wa mogosomya samangano bobundi bobosoni na abana banyaruka boko simbaka basacha kwegera bari kina kiara busi tuwana tego chenje kurwa kaya unaona karwa Gitwebe abarimu wanafunzi ngo bale mixed abanyaruka na nambara babo sona yos emiti tu awadena ndubona tumaite abasikari onyagetari obwarimu bachikomanya kozi chinde na chiparate nchiro Gitwebe tukubundisa maboko fashion and design erero muntu ndebwensi talino musaje usomo kungu talino musaje usomo na nabasubati ya Gitwebe we train about us regardless of gender omaite rikale principle na karaliro mugusie muntu amanyetenga mugusie abayibuli bitu lya bakuru bamanyetenga ki umuntu kugenda usim driving ka musaje lero bagatenga what a man can do a woman can do it better Gitwebe mogwegeli igero kire kusi ne ebwata abantu bali mixed
principal kire kosi ge batan wari mixed bonsi na obago jawacho ni basanga ne bonsi male female andake omuntu nawe gali okoboli boniga ere kurusika kurwale sana nando mayete eskuru ya Gitwebe na mwanyerere para igoro ere buya sana mangana communication mode of transport ere buya kigima lakini bono ere atotegete kurufa south mugrango kurufa bo basi nyangusu kurusemfanya ere bali chache ine kiago kora Gitwebe mubuate accommodations nchira raunga kyumo wanafunzi ao koro mu ibu ganeti koja inko erale lakini police mungu kwa nerale yentegetega tigata era sera igoro ya accommodation Gitwebe chinyomba chiro community agachire ase skuru mindobu atira kini siko ye skuru aba amate baro chinyomba chire ligoro lya inse enyomba nabo kwa enyora elibwe yamo elibwe 1500 ya iguru kabisa gere chiri bubere ase omotienyi chiri kobora igo chiro aliyoka na wajire greta kende onse nabo kwa chinyora chiroro chibwate boka okonyore chindi chibwate mattress chindi chibwate egetanda nekero. Alright, bono omwenchu muligeli asinchira bene kima tole na barabuga iga as studio ngokwanira principal korunga Albert Omariba na bigo omo debut principal Canada Mungare abato erira mangana mange kigima bagero to manyaga iga sobuya na Gitwebe Technical Training Institute bono mambia toke no mutu mukomo sinini iga sinini ndete omwalimu ndega iga ole in charge of academics yani administration ngokona manani atirimba na manani mwana mo bishop ni mu maete sana kuruganero kandanderi eligere atol manyere department inkiago koraki gima sinchira bene kigima katugne usangamo twacho kwali bagana yo motegele bono mambia sinchira bene igotogero mutu mukomo sinini sana deke mo iga eligere tonyore oyo mde aiga studio ekeronere akurato manyi amange igoro ije department ya academic administration bono mambia. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatimrimende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best ni gobole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo kugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate machine nde okubeka samarekao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best nigo bagotuke miyomo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ana rwaleta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 07 Getembe Television ekeonga kiamamogusi.
Alright, safi kabisa. Karibu na ndo mwanchu mulire lilo mwategere wa Getembe Television umurulira sembioni seme na Gitwebe Technical Training Institute ukondera omusikal Alberto Maribahamu Principal na omo Deputy Principal Kennedy Mungare na boygo omo Deputy Principal Administration Tirimba Nere okurukunga manani na butukusanga ndabona mbigaga sembe mwanchu mulire ya sumuro bulimu yake mabago tumuyuri semi ayo munyene mu gushino maite semi nelitira lyo mugongo naye tubise kutuma yana mangana ya mansuta goitera kartwali ngikunya kusanga umuske o Kennedy Mungare ni gato ikiro chikosi au bakwenana na boyigona biri yonsubire ya skosi cyo bono nkoleta ndiyo minto umuske Deputy Principal Administration manani Terimba uyole Church of Building and Civil Engineering arato manyinga ine karibu sana sembio tuzuya ningo asamaleta manani Terimba Deputy Principal Administration Getembe Television Training Institution. Okay. It's a government institution. Government institution. Yes. Biasana. Bona omuske manani garutu kwanira igoro ya Building and Civil Engineering. Nkiki yoko kana department anda kitwere. One thing that I want to say is take amana ni kwa na igoro ya Building and Civil Engineering na yana electrical. Wanafunzi abandi is very important to understand. Wanafunzi wakolera form 4 ingaki tu adazo makarito wana wakole stima wakole physics. Ili ya muhimu sana. Ekero wanafunzi wakolera maten wanole AC minus ujiwo. Ekero kogenda technical no kwanje ile okora mulumundi bwenzi o science. Na bawokora civil engineering, na bawokora building, na bawokora electrical engineering. Kuri cha degree kiao keresi manas and above. Ikon turunya kuri linga unga muremogete neke. Ekyo ngeyo. Ya daga mwana anyo ko yunya ko na rubuna awazoma. Okore wogoja azoma. Wanya visi dizoso biuko binse. Yes. Ingenjai ko goja wazunga kwa ni class ya physics. Wanafunzi pale pakubwa secondary ekara ako kora kuru form 4 tasoma physics. Yes. Biology hapo. Bono kyatuko na university ugate class. Ekara goja technical ya kukolege ni grade. Boni mbali siku kadi mwana naligali okora matemu akanyoresi minus yu na na qualified ko kora mwana civil building and civil engineering. Bono to tebi chikos chiri under that department department ya building and civil. Yes. Ngoto bugate kozi ko plumbing. Ndo bugate ko masonry. Na bogo jo so meno nyine njiro okora tile njiro bugate tile. Na bogo jo kale ndo ko water technology. Iwana karo uite tebuya. Bogo jo chakre diploma. Na bogo jo kale no nyangwere. No era section ya building and civil engineering. Na bogo jo kale certificate in building construction. No otegereke wangu ya C. Amarubu agachi. Yeah. Igonero yechi obi tokora no inyumbe tole maigoro bingi ga umoro kibwa oro seti yintege wikaitira mangana zivo building and civil engineering. Kere kwa gajwa yegagete abantu babiri. Umuntu akorete civil, umuntu akorete architecture. Architecture wana inekere kwa nase university kujijamu kikereko. Lakini kere umuntu kwa gajwa dewa de ndo ka structure. Inasema ya civil engineering. Ni wakati ndo kia design. Yani nga inombe korode ko jawetaga jigaga to twali resi iwa mundo okorete mangana biu lakini wala ga to ense ya sibo ora muja ko duwes ko no role de ko na architecture and sibo. Yes. Even the beyond to because of the work as a section ya building and civil engineering. So you na wo chokare a diploma, a certificate, a diploma in civil engineering. Na wo chokare a diploma in building construction. And then when I go to room ya sesa
na boko ya no also exam ya civil engineering ngane team principal almost ke Albert tunyolinga Gitwebe kutoka nena mbilisimi alafu baadaye tugenda muntu mukomo kasa magana ya Getembe from tukuirana tuliri chikoshingene bintu binde binge ngabono eschool visi abali bakoleranga kiekale ne bintu binde binge alafu to mwanchumo teneli bagatu kwanire ya masemo tunyuri ase Gitwebe kutoka nena mbayesimi tugenda muntu mukomo ketu ngabo chikuirana round yende abaligere bagateme digana ende mbayuri namba yesimi 0713 98 5300 ko tagete wiko to ikira ko rubosongo gaiga linde gari ko enda sa ko ruko ikonge ko rukonge okorina egari ende wikerie mawawa ikira mawawa ibono kwa ikire Gitwebe technical training ili mongara atende chikilomita ibiri choka ikompara igo to wacho mulirenga nga principal adbato maliba agobeka no moskenere omodebisa academic agosema ngana principal administration kurunga manani tirimbani yabatebira mangana yabono baikere asena bayesime ya Gitwebe alafu baadaye ugato moyibu kwa na skuru ya masemo 0713985300 yani enoti isano na ibiremo isato kianda isano na isato isato enoti ngwana tumukomo ke bwa mangana mayeje radio yani Getembe fema igekegeke tukuirana ayo mwenyene ntocha sore ukwa na bagenya biga sembeo asugusire chisemi n'umutangira chisemi kiromotangira chisemi tugura na sembeo na mange ngo machuru manya ayali babwata mange baadaye tokodi bagukwa na bravu yotuska kurwa sembeo yekurunga etwani no muruli sembeo amangana ya masomo na Gitwebe TTI igendera gusanga tuska kurwa ACMBO Getembe FM. Your number one. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia yuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigepige nkwegeli ya bali boigo chigali chia automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire machine yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisii Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange na bukubakira esimi ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwate mejega gose nuganeti mejega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose go komboya tarera Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune mejega yawe ya ikiranire boronge mbabwate birogo byogo komboya naende ngokora bare decorations ase mejega yonsi boigon korose bare bintu. Getembe Television ekionga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ndatengo tebi ga makopio engombe je ga yaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntuma engombe je nigo okochikwa betika siko ya twere pakaba gumbangani bono ndatengo tebi ga
kokokonya pita hata ntatu minyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrobet Enokem Agrobet Limited. Enokem Agrobet Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Oui kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mogondo ligeli bono no mogondo ligeli toko gendo ko no malioko yoko siye kenyambi iga right but direct mogondo ko very clear ya Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na shamba? Enokem Agrobet egotiri na keregento ke korukukyo bole mitata amangana ye chingo ko gotuka Enokem amangana ye chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa ige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira gali chogo no monto gotira Nyamira nsa Kisii town chogo esikati kiri aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga farikoni mapema oposti amagutazeli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibe ng'ombe yo chiko chango kobe mapema sibe ng'ombe. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echo chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwata recliner sofa sets ejora onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejora tumeke asoko beke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables igatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korua asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub nigo bwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitali ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asili golirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwego kurose company au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwego n'ebintu bigutumika se e bathroom mbabwate kitchen sinks nabwego ne tap babwate bintu bigokora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi korwase company au asibabwate chimashine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seligolirense nigo bagutuka asenyumbere manyakantabuna Cansons Plaza asebara ya Kisii Kisumu imbeyo muchuyiga obusongo asamange naboko bakiresi bigwetrasa chinamba cyabo 0703943972.
Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments because we are ladies. We know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your rights. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Coming soon on Getembe Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta ke tomenyere buona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwate tariso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri minto gaika. Ega nyoko na iso. Joy. Kamjeshi, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akitoma itimbo atita na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ko bole yanta kama. Nancho nyome. Nche. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Beko moro yuse.
John Chama. Coming soon on Getembe Television. Ekeonga Kimamogusi. Getembe Television. Ekeonga Kimamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, scribble studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kozi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tvc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television. Ekeonga Kimamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono bao kwarigania ayumureme chingati chigachiri simeka ochebwenyolere obuyo nechimbusuru chingia byonse asamugori ya kegema ni gobago toka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosegeru wabo oronene kegema rore jogo angene skuru yoboroso ya jogo primary bakirasi miasi namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kinya igeseriao asokugura ubuyo ni chimbusuru chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getembe Television. Ekeonga Kimamogusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Getembe Television. Ekeonga Kimamogusi. Unachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. Soncha esigino etabwatichi scratch egoki asogochora en satellite ya Zuko tonyorwa gura edekoda ne dish asechishilingi chiri wibire amagana 999 chuka guse asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene sigino ito iyo ere entinguka gima iyo kubwata sagale aseli kudidia mubuko
kubwata chishiringi chiminye na mirongo enena kianda nabo okwenyolera Zouk Smart Package chishiringi chimisano nemo nabo okwenyolera Zouk Smart Plus Package na chishiringi elibweye muna mirongo kianda na kianda niko okwenyolera Zouk Classic Package nabo igo elibweye mu chimisano na mirongo ina kianda asikira umutenyi enyolere Zouk Premium Package nyora mange yechigosoli chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Series nechi movie nuli series na wigo nechi movie chigosoli cha bana yani kid shows na tweba enyolere TV ya unampeya mu Getembe Television Network channel 38 aseti package chiga okora kwenyolera Zouk Decoder tara asinsa mchiricha Geosoul Enterprise Masimba Plaza Building wosena bugwa kesi migwetra sechi namba 0739332468 Samuchiricha daraja osebwa kesi migwetra namba 0714067223 Bwigo nabo okusanga munentu gwetra namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuko life got better. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Alright, kabisa, welcome back. Kurukunga Getembe Television na Getembe from good morning this morning. Murubuli kurunga etuani ya Getembe sensemo igayo mwali kegima etugusanga na murubuli ura sembio na masomo na Gitwebe Technical and Training Institute bono mambia. Ukwanira abali tuna barabuga iga Canada mungare no more debut principal skuru manani tirimba no more debut principal sensemo administration na mangana boigo ekertura monere mo principal skuru Omoske Albert Omariba bono mambia studio abantu sangira na intwa magana mange batu manyirigoro isemi na wigo byonsi ekera bigo cha soro mu ntimuliredi ngiringa yo manyere bwatangikemo mumuse batanga kero manyete ni wokote biyo mwabo na kibatirega batu tebi byo soma chiskuru eskuru yo bubundi na bigo konyara chikusi sejo bono gintunki uchi kwatagiro mu biga onya tubwatie kosko bokwawo kwa dingine kena bali mu karibu na ndase semi yende katoga no mutu mukoto asanga magana mange ngati kuchakano mo president bono mambia andake uratumanyi maita Bible abange baguchandika sana kero bakuyiguna nabona twasoka na abange bakundikira galinga Onsarigo bono motemi ngo praise bato tebi school fees andake woni wende bikongeta sana gusikenye bikongeta skuru yabo ne toja ko ni chombe chosi bikuru kana mali mutoje skuru andake principal skanga sema ikiyuto teninga mangana UM semo muske principal Omariba mbiya bano muralia yes abayibona na umukwe barengera linga ntoje tonyara boli efisi tocha basomi umwana Gitwebe Gitwebe ne skuru ya serikali oh yes ya serikali ngwakanirere capitation yes na endo umwana gaikiralia bigago apply for help ebinte bibere bya changanyamo byakonya umwana soma atari gwakana besa chinde chonsi oh yes chibaza chiuka toko bolia kero mwana ikira se school chiba chikuru kwa chiri buibere na 500 elibwe amwe kwa enda sensemu ya admission na ende serikali kero kwa register na chakonyora capitation ngwakanule 1500 ukobeka sesi miao ekero kwa register boba kubuli tomebese yegochia sibali bakobeka se system wacha kako nyora chibesechi chiego cha ukonya wasoma utari bwakana gendo kende gionsi igonga gutora chisemi cyo ufundi tikerigento muibulana niko cyane kamono ngakaimbo chako bisibesa ngo chako nyemome akalemo kane akalemo nabo konyora serikali ya mwakanire wasomire atari bwakana kende gionsi enchire rais mono
choka kira ikire kadia matemu choka kana chama temu lakini ya service ntundire ko charge kende yonse tikango principal ingana ne rwo kone gae kongo sasinini nga umubunyo tegera tegali nga igobono ne rurange tasoma igora school fees tegene iri Gitwebe tari ko charge serikali ni bote competition ya sabana mamle ko competition ni ko kero mwana ndiwe igora yaro ganchingo ngana nkali bona nkorra bana bana usumona uri ngali uri nkali wandiko soma mbavu guli na bikomi inchingo lete school mungo la admission serikali majibesa serikali yabutibesa sasa umepaka college machobulele nkiuka nyeteko sota igwa mangana mayama nsuna Getembe Technical Training Institute bono mambia ana mangana ko somo mu principal na ndo mate principal is the senior most person as school iwoga ene kiringa kine kiyo ayibirero buli mwana ke school ko zo biwa zo buli principal ngwato sebet na ana bakonyoro bisyo meyi mangana wazana andake tenge kutoira ne asi mituma nani bono mambia akatokera liye mangana sinini bono amangana abandingo to abali school technical na buku yuru mwana ucho kusoma school chinde chira akendo somokora lakini gakuntubuga tikaratasi ta koroma te mwandozi Gitwebe ngo kolere nguira aborkiwa under assessments examination chino chiri chichiga yo mento manani tirimba moligerelia na motegerali itowate examination bodies yawa wate ayamo ekrombanek nek mangana yara mayanga resho kwa nangene maikigera mangana yasoke bia nabo okrama de makuru kwanek yes as a artisan as a certificate as a diploma nabo okrama de anek na inde tuwate examination body inde kuru kwa SIDAC SIDAC ne examination body enya ya retu na serikali ikuwatera na amo lakini yana mono serikali igete ya rusi ngurusiere amatema ko connect egara technicals kidene nerwe amatema ngabo akorwa ne body ko SIDAC yo wano dole transition lakini abana bago chamba gani otokobe kase program ya SIDAC ulio chagete mapema utarakora na bako wenda bako ndo bana amatema ko kwa nita na amatema ya ko kwa National Industrial Training Authority yego kwali amatema abantu bali no bugundi ayene bugundi marum umayendera no mayendo bugundi kabisa ayene gisa karota gete yes ogocha wakwali wa matema ayo ndugate center lero gumuntu lekali umayete koroshikiro kabisa koroshitaje de grass kindi jose mwani munaro kuligere liye fundi yagiya e carpenter koroshikiro umanya ubusisi ulingi mu carpenter lero umanya bone lero kundi bone rako mnyoka kali mu matema nita agore anyole certificate okorago chakera grade test 3 grade test 2 test 1 yes ina mangana mayasa ino mondo wanya no makanika wakorere umanyete tayari wanya estima wakorere no manyete kubeke nyumba estima no manyete okora wayari ayabona usino manyete okora sia mota ile ndo tagete ne certificate wogocha o register amatema ko nita yeba yes igumwencho muliri yaye kwa bwata mabuli mangenga Gitwebe nkurubara matemo awatemo nkuru gwe serikali gwa SIDAC yego nchiri ya kurwa Kenya National Examination Council na ndo tebira mangana kurukunga industrial training kurunga nita ayo sina mangana maya igoro mnyokango gwenyo lera masoma na ndi karatasi nero tulikuru Gitwebe busa uchikuliye gazi gatamo tubate certificate ngoko abale certificate batebira ngokubika barasokonyo certificate ikine kero buyabu mwibuli mayetemo soma agantu ukure kosyo sokene karatasi igora bono muruta kurube sabuso mwana gumbuli kiwa gasomeire igobono wasu gumbulinga mwatebira abana nkonyora bale makaratasi kero bakole masomo kabisa bono andake olomuntu kubulira swali lindeli konsana ligocha principal nganchere kumanyaso inchumuligire na manyeta manganaye Gitwebe is not the only government school who said TVET erega igakusi sikuru njiro ntubugato Onsarigo technical ninche ninkabugato Onsarigo yana muina why somebody can choose Gitwebe and not Onsarigo's nanzi ora ndio Gitwebe is unique andake wasabali bali getigai umurali alizo alikuwa bonerigia sana yes Gitwebe ne skuru imanyikani tekenya ngima itana kabisa abarimu bwatana abange kabisa ne batumire na serikali ba qualified asoko somnya chi skili chionsi ekaro mwana achira iga karibocho oba Onsarigo iga ko ende grand administrate wanyore kosi yae abarimu ba
itimisi kabisa bago so mchikosi yechu igwa ndio sabanga competent staff and qualified. Oh yes, competent and qualified staff. Oh yes, toko genda sese mu equipment ika watu kwa tebia iko to bwate chi machine ti mungu kumya. Oh yes, na ende tinde mu mulikia segnanza ibuta nyare gusinyora tia bili ti computer bona kitubwate ti mungu kumya. Nga yani omwana ga achira alia tuliko share no mwana onde computer. Okay, one person by computer. Ase computer yao ko gende ku practice no mwalimu ga gende ku kereri paka kwamanya. Oh yes, nende wono chi computer chigo chire anda chitume ya nelia president ya gandrete ko correct ende ko listing abanafunzi bamanye njira bakoro sichibesa ase njireria chire connected na konsa kigonga karo kwa chiraya na boba soka muchisiko kuma ete ko ende koro sichibesa okero gutumia IT skills nonyama ase Gitwebe kene location yae ase otari konyo disturbance yedeonse ase tokoro kama quiet environment ase gesongo yona sa tulivu kabisa to erete kabisa kogo isaranza matena ukwale to mwana isaranze asome disturbance yedetayo iko president kandi otabanga umwibuli uli kunya kolera mbe to mwana Onsarigo Institute ase ere town ya sago sokora myoko wa kejuba ya mwirana iko Gitwebe ntembiyo ebindiyo ere asa tulivu gene ngiyo tulivu kabisa kendi kata anyale kwenye kudisturb kiaro matenga hata basoma na enda wagende. All right, nonyene se moya tatewe security alina ase omwana karo rokende gene gere tata mwana ngo chiko chekibwale ntirende bosenaki igagocha ale ndire kabisa buyaba ali mnoba kanya kumwanta kero mwana mna ndete basoma mpaka ukole tosi yayo mwana ndekero ukonera nsema security weme chandekara sabaibuli intuna baibuli intuka nitukumanyanga umwana onasena mutu masi school ano mwana osuru mwana umunyaruka nga kyubuli duwa ibuli onye mwana umumura nga kyubuli duwa ibuli engo mutuma mbinyo aro huko ruwa maino mungutuma mwana gali yosoma nyole mambi tolikirasi magari ngara jieteliaye bono upande wa security ndocho mosketiri mbaka yako gata sana yagara kuonera tukutenga magara ya security school security na verengi ya kegema chiyo steli chiraria abanafunzi okonyora abamenyete chikuru. Yes, abakonyora steli ya megwata abana 50 ni 200 100 na inde murobeli nororo security ebekire security be school be institute bakugwaterana n'abanyene chinyomba ngenjamba gwate association. Okay, ile masala ya wanafunzi igabana mwana karaire ale metenga kende kiliko mukuna kabisa nando mwana toke kozo mwana onarete etabia talingia otobanya tonyo report kwa chasisco. All right, ndio wanafunzi mbale wagoja okonyora ngero manyere tikosoma ndo gwate njera toko monitor matukatara era make oto gutumire report so tokorangerie tabate umwana yo gaje skuru gara kinyo borra taiti koso ora muira sana wanchi mulira leno motegerali uyu akoruga tirimba akoruga manani tirimba the first Kisii Kenyan ubwata mulita yo shock tabu atiro songo naje na musabite ge banda kiaye nganyore digenga Mr Manani tirimba bono I'm shocked ngiyire yo songa ire tabu ati nere bweke national ya muno joyi nyamba sorana ubuka bwate kigusiyo mwaga naro ku joyi nyamba sorana tabu ati kigige songo. Okay, bono ayo wanchi mulira ndaka no kantusa ngana ntuka asembo masemo kwa nabalimu baiga ndaka mangana masomo bako ira mayumu nchumo Kenya murusi wancheti juseme bono mambia tobese go state ikora 0741583878 nichina bachi studio bono mambia and you are free go kwa na intwe masemo uta sensemo yosimi ndako babuliri boli obapongesa samangana masomo ko igule ayo manyana ngakikugura mangana ya chira sore andake ko igule juseme mbiye birengo biseme tubukini asechitimbe tuna Gitwebe technical ngelura ndikumanya andake bapte bichiko sinyinge bakoni chikoso bobundi chibosoni obogachi okubeka match ya mangana yokolenda ekorosie kieni abatanga agobeka chinyenje ne intervention and design mangana korosia ngane bitobinde binge kigma umutegerali assembly obono ine aye muibuli bono mambia nkikeli uraga ndikukwana nabaiga assembly kendo cha mabuli asori buchaga sisimira mange boyigo nkugurande simia ne namba 0741583878 muli simi angibire gesanto liboli yago usepongezi ngayogotonyora kurwa ngakyugo tubwata nkikoigura bali
mabega abagukwanira andake ayebuno mwibuli bona mambia gia kogokiri andake usura kandi kumanya asinchira bene naligo kubolinga oyigan jailers munayo kubolinga ine Onsarigo bambolere driving akibona bateba mbabwate skuru ya driving gutroli bali chipiki bene chigali libolere ajire chira simunayo nero kuboli bolere kumwira nibole yanotanga good morning Onsarigo Geoffrey asante sana thank you very much sinja balimu batele mangana ya Gitwebe ne skuru ingi ya kigima na ande tigage ndabusyo akurunga Anet Bikundo mauncha sante kurodiana gali jori mogere ni mbaro chega unabwatu murobali taratibu zaidi asinchira bene bono EMS mutangenda sisini manyanga mnasema nini Getembe Radio and TV alo daliro mwatere sini wakire esi mimi anokubuka tete mulio kwa banje tindibungiti karibu sana Sembi ya mono all right karibu sana Sembeo asa koleta abantu bamna mita obora amararo yani Konya timere rosomia bana bosa. Tiwe timuza bi bosa bona imugi mwana ngare. Timanya. Anko bodiga. Bodi hao. Blunt operator nira. Blunt operator nira liboli ya bali jonjo sana gango kwenda liboli. Yes. Ya bana somea ingwe pa somukumbo tapi. Ai galen. Ya bana tobale tabana sobonge senjo bonondo tembo tapi. Abachukuru bali bago bamyoke Gitwebe limoli yokambosa. Tuliko libeza. No mwisi onera anda blunt operator. Yokichio rally ko abiyo mono. Ayi bante dia. Nandi ka kujusu buru maguru ka defenses. Igeli limoli begeze amwisio yaso me branch operator. Getembe lo. Oh, neroyo. Porque somos muy grandes, somos. Baba mbiyole. Ya de ama somuru cha chire buja kwa gonge. Yani na gonge na kwa mo ni tenta. Umenara wamyo kitu basoma. Wana mbali ga ko tenta ko ne oba ko me no ko ba ko. Akubuli ko menya bali useba ko rusiko libuli ya to bisiku jandika ikaranzu gire umali babara na tirimba na mungale kosa mabuli yibara amachiba are menugo ebikoba byabo yamuli simendeka igana utachiko cha chinge sana kaiga to chibuli chirabe thousands of calls asembeo lakini irenda sinchi chingaki abuna botanga wote banga kilicho mwanzo kikosi kwa na mwisho nkubuli simi chingu suga ibere isatu alafu baadaye togenda sama aidalio Getembe alo Nero tata mbiru musaja Yale ni karibu ina kima choke cha sere ka kwetu Atoa ndio tu lakini wale ndio Bila wale kwa kila magana bakwanire Eto awasibia hapo tu Aboli ngoli swali Ekuzi ya Getembe roho Ekuzi liyo koroshinda na jinya nsumu kwa bwate bano ngokwenda nebeleza na arabe bakubuka bali gireza ya bwana lebuto ante kosi Yumana ningo kote byali nera manyite mono mwana agira cha mubwata ali abana bachikusumga chinsaga nili sosa mwana yonsimbya sana tabono mbuli simi erabe yo mwali mwancho motegerali yore chinga kindo chisimi chinya chinyinge ishara tosha kwamba you are watching listening asante sana so chora Getembe Radio and Television chinga gichonse sobo sembuli na mbare moja gitiyangu ndorenga ayenkyo kabla tukwa na intuka igasembeo yakora ndo chibigo cha bu ya biridi yansu na botamba sebugwanza ime ya 102.7 Getembe FM na Getembe Television onye tuma itubu ansuro roke no bubutu kagaiga Getembe Radio alo eno Getembe ya gure nsipole sana nyenda so jumbe na lijaringo kulikaga agotabanga aye umurali Onsarigo obwakire bya bya sana na agogire sana nkwaneli prizo maliwani mu manyete oyiga kurunga Lamek tuma tinga ya gwana kurua ya tenga prizo is my friend greeting wakona Lamek yokera maiga akora tenga amuri smart Asante sana. Teo toira nasi amabuli ayua kidogo muranya changamukira sinini asenchira yabena inchake kura sobrismo. Mbiyamuna sama swali mwa bolia. Tiatu chakere naro bolia igore driving. Yes. Driving na rotobuade tawasomia oyo tagete ko somo bogendi bwechigari na botoko masomia na ndo yo tagete paka wechi pigipigi kiara ama tukaya aba boda iyo batakire batwale driving license igo ichina ndo tochikora na bogocha obikore part time chiza chirichia utagete bocha gosoma na bogocha
tokobekere ase program wasome chinsa chiao naende wasoka wachi gokora na kende igonto bwate driving libuli ya driving wira ni robogendi gobona ko buli robogendi usepi bigene gali tubaise kwinana bambi usona yere na bakuruga igai batanga ne bakanyora gisiri oben roldo some terimba libuli ne lya kabire lya boliku oba olia igoro ya plant operator mboro to bwato murubeli gogo yechaka tayare igo yani mwana yetanye kuchandika aganya sininiga okay tamwigoje Hostel iswali hostel wa hostel kile skuru iwa kile geita wa kitali okara yes hostel chokana ne skuru and by the digano nchemba ile hostel chiri komeka mekachia gajire buyo na roji gitire buyo no nche nkabuli buchaga igako soma kura mentande kosi akena ndi ndubura limente ichiguru ngatereka ga hostel ya monongoswa igonchiro roji wango hawa nikigwenyare tegoro chiri buibere chiro woje 1000 lakini chose ne chingi yani chibuwere ne chigongo ne Onsarigo kabisa chibuwere choka chibekiri nyombe mocho motagara liye kunya kuchandeka ngaya ne class geigoro to jana chibuwere choka hostel mwana maya sana ngenjo aye tauni kenyoro etole kenyoro ngenjo aye nyombe yonye mbozongo ne kutana mwana sana asante sana ana karibu tendendelia boli ku press ngaki yes boli ne baboli na agriculture na tobwate kuchaka diploma kaisa kabisa iko asa bana bali mu ibili bwete kangu mwana one nakora mangana agriculture extension sustainable agriculture chikosi cyonsinchiro musacho uliza atanya butoma che kurungamire tukurugalie tukimwachoke chache umwana uyu mumyoki getwa basoma agriculture mambia chabu momo ule myumu tugibe chombe ni chingondi ni chimboli ni chinsaga gali mugondo ya kabisa yes okay iswali nde mutegerere lyomuradia igo abo ya catering amangano korosindagire mbono tochagete kwagacha canteen ase bagocha bichaka muna troche mwako gocha ntonye chake abari mwabere tayara igorinde araganya nera keigo asinini all right arabugana mayasano mwese mutungikiri manani kwa watu na ruga ndigore isigaiga again to takwana goro ya fashion and design nagani komentanga ibintu tuwatu na serikali tuwatu grant ya 119 million ibintu tubugate tubugate center of excellence we are the best in Nyanza and the western region yani kero kuri Nyanza na western yetuya banere gura hali without exaggeration we are the best machine tubugate dali yijibona gotajari na uma ni machine iliyoko bataigwategia o switch na computer chi machine chire very advanced no mwanafunzi akarakuruwega trainiri igokonyora already gokorega sinonyana EPZ ekeno mali bananso imali akantegura atachango iki machine kire qualified chinko yes mwanafunzi gakuruwalia already because to what I to industrial machines oh yes mwanafunzi gakuruwalia na bakoenda akore no nyane chikurinde cha EPZ chikoro chianga chikokwenda export yenye njia yetu kutureja wanafunzi bakuruwalia bale highly skilled yeah thank you Azoro mwanchi mulili na botu alingeto gendelea sana mangi bono mambia lakini una nako tebinga chochote kilicho na mwanzo mwisho lazima yobono ndo chika kichia abali mobile itoka kurugari Gitwebe chikali kubutoka kila gege gasi studio mwanchi motagerali anda kikingi jonda ganinga umwalimu Mr. Principal ile nango uratu yuli skuru yigo toka na andi batebu ya na antoere ni na mbilisi minaso mtandao alafu tuachukure na kukuwa na mangana beri gatuko ule loro ase bali mwe bilenga chikamba chetu chesim na bokolika na ndestire kyara tokorwa yesto tio tata etekora moba akaisina maswali nale to muranyale gotobolia kulele ya sesim igolika 0713 985300 kwa kesi na mejo na bokonyora obolia maswali onsi pia dia uchandete dinde tonyale ko batokwere ko njirole mbai na mbe na hande ni system kabisa banyibwata motali bono like na mbe yo enoti isano naibere emo isato kianda isano na isato isano isato
enoti kakio trali kanga 0713985300 ina mbego soye mase muwa kaiga tiliko gendane tegusira Gitwebe imne na okubanywa ya mase bono principle nanu mtandao wata bantu mutako baligia banyore ase balimo kwa nanu mtandao www.ttI.ac.ke abuna wodo za website yetu abako ratibi checho sijawa alimu na ngene yise taifanya na wodo nyora se website yetu. All right, omusikema nani ngosha kera mwanaye ingana yo mweli ndake segeto ucheso muligere no mugusibo no mambia katwa chikokora kurugaiga aseme egendo kene nda ni comment bwana Onsarigo kwamba Gitwebe otuwa technical intangani Kenya kwa center you examine in Germany utaleta kwa nyore visa ekoenda Germany asako kwa Austria na Switzerland chinze chiko ganda okole mira moro ekero wa train liko sem plan pingi wakora usem wearing mugane tie umanyi kwa nege Germany ekero wocha Gitwebe anyo kwa interest na kwa register ke Germany ekero wa so mire aba Germany yabo bagoja bakora testing akole ni school tulikuwa yana Nairobi wacha wakora wakora matemu ayo ekara kwa nyoreza tege yo kwachi okorera amatemu ye visa igonga ndiko na Germany ndiko kwa nge Germany some Gitwebe nyola libagalie masemo ko ndangu kabisa nkiwa nyatayo mwuli tata alikuwa kwa mtu mwana ukante ndebo Germany myoko Gitwebe ni bwate direct Charles bono manani ingana yo mwali asumo ketegera libono mambia andake rande nduchinga muri smart gamukunga nchiramba eli bagangu chakire ote ibantu banyuri bali kali ngambia mono noro mukwaru nyumba na arba timbia mono mungale nera kontebele ngana tiko nyumba bantu mbia bali ginero ngo kwane dingumanya ontebi ngabantu babiri ngambia mono tukuru kurugai ingubone mamale batebi muligere machoga kurwalia nalibali Samuel Njini kwa naangere malita ayu watu bayubya bwana no bishop Mambaleo Wilson na George asimotegerete na abantu bakuru base familia ACF. Asante sana biamono abono principal ayo mayete bonus guru naye mambo yote aborokiwa bonsi bibaka legali asembeo bonsi pi bali giredi abayibuli bado bonsi generalize obatemi biamono bonsi pi kabisa bono kwa niaba ya David Brisbane again and mungale bono naye ntukwa na mangana yokolera ni kigma biamono murali Onsarigo digangire libageli ukwanya abali mu bonsi ba Gitwebe abana kuzi bonse bagitwebe kwachira lene maiki na abayibuli bonse bali ba irule koleta abana bocha Gitwebe tigamba kwandi mwenzi nako bapongeza ekiyagara mwachorire asagiya ngochanga abantu bonse bamaliba igagere cyugorora nabakwandi mwenzi nabatebiringa mbiyamo ase togenda tekubwaterana asante rande mbiyamo Paso urumo nchumuri yalinga wikiraga wunga nchire nkore na Gitwebe yemo ase mogaiga karochia butukire gali choro nguru Afrika mocha ene na isana na miguruchi sa isato kulingana nesa ya negaiga yotukure raga wuka tulingenere Canada mungale mo David Prisbo aiga sembio manani tirimbano alingegaiga na Prisbo mwenyewe akurunga Albert Umariba ayumuri yali wasanga na itubono mambia isigitene na inamba ya Gitwebe na ugo ikira tomo chagua ko joto salio tutunyuleti na mbere 0713985300 yani enoti isano na ibere mo isato kenda isano na isato enoti ukirago bono mo chumuri yoro motegera no tokorera asesemiga amasoma mayam nyoka Gitwebe nyore chisemi wikanani ga kintu abalete ga sembyo ayo monyene ototabi usingwa kito stuchieti kone na semiri ko gendo ko nyora masomo iro mwana iro muntu monene no ena gendo some onye njosaru na amu iro luchino somoro airende toskato chiale nkoro kwa omwana buliro ba Geoffrey Onsarigo ndokere sana buswere abandere robate bangano isaine bakonuka government officer. Bye God bless you so much.